Sad ćemo malo o kriminalu, kako koriste djecu da pošumljavaju ko biva, Forticu i ne samo Forticu i sve kako, lažu, kako varaju. Dakle, ovdje smo mi, svjedoci, unazad 30 godina, izvedu djecu na Forticu, pa, pred izbore, pred nešto, ovo, ono, pa ko djeca posade 2000 sadnica. Do sad je, Fortica trebala biti ko prašuma, znači ko Amazon. Međutim, šta se radi? Dakle, snime oni to, posade to djeca i ovi iz rasadnika dođu i samo to sve pokupe. A to je sve plaćeno, iz budžeta našim parama, mojim parama, vašim parama. I tako se, rastali direktori škola, ministarstva, ministar školstva, profesori, učitelji, i tako dalje. Na taj se način, rastaljuju. I to nije, samo, to ovdje, to je rasprostranjeno širom, ta kriminalna, banda, ovi ratni profiteri, kriminalci, lopovi, stranački, to je ovdje, pravilo. Pravilo je to ovdje da se krade. I tako se dokazuje patriotizam. I ovdje, na potezu ovaj Lučki most, vidite one lipe koje su se sasušile, pa imate tamo na luci, vidite luku, ja ne znam ono kako i nije stid ovi što imaju kuće tu preko puta, pa da vidi onako crknuto, ono nazadak, ono je nazadak. Ali dobro, meni ništa ne čudi od ovoga naroda. Nemate ovdje šta čuti od naroda. I vidit ćete, kao što rekao, to je klasični kriminal. Radi se o klasičnom kriminalu i to godinama unazad. To su milioni uzeti, rastaljeni na taj način. I vidit ćete, sad, pokušaj jednog čovjeka koji samo inicijativno, pokušava da spasi, ove lipe, da ne crknu. Jer ovi, što trebaju to rade, da navodnjavaju, da prave, to nema šanse, slabo to rade, rećemo da slabo rade. I vidit ćete kako taj čovjek, samo inicijativno, pruži šlaufu svoje kuće, nosi kante, zalijeva, a drugi valjda gledaju i smatraju da je budala. Ja bi ovim, putem, apelirao na ove, stranačke bezmozgove, da se postavi hidrant na to mjesto ili dva, pa da se fino, kraj tog hidranta ostavi, šlauf, pa će doći i taj čovjek i ja i 5 i 10 i neko će zaliti zato što mu dosadno ili mu se u tom trenutku ostije da treba zaliti. Zalit će neko i neće nijedno drvo crknuti. Ali vi to nećete. Vi hoćete samo da kradete, da se rastaljujete. A sada, pogledajte kako ovaj čovjek, pokušava da spasi sadnice koje su, gotovo crknute. Odgodit ćemo, ovu priču sa ovim čovjekom, što na svoju ruku, samo inicijativno zalijeva ove sadnice koje niko ne zalijeva po Lučkom mostu. A da se nadovežem, na priču, ovi, što nabavljaju te sadnice iz rasadnika, pošalju nekoga, ko što sam rekao, sve, a sad šalju i nova je priča, evo imate, na Fortici požar, ko vi vađe sto sadnice, sad je to sve izgorilo, sad će on to opet posaditi. Tako se to radi, pošalju nekoga da zapali.